nambonani ngangixhaphaza ngani ngixoxa ama-customani ngakenzela ukuthi bangibone abantu mana bakuboni kahle abakuboni uwatshotshelana ama-customani ami uyibizelani ngomamkhulu umubi kanje uwatshotshelana ama-customani uwatshotshelana ama-customani lalandi ntshontsha namhlanje hayi uyandisa. Lapho-ke intombazane ilokhu ibuzile ukuthi ngizoyenzani, ilokhu ibuzile ukuthi uzongenzani pho, uzongenzani uma ngibuza ukuthi watshotshela nama-customer ami, ilokhu ithi izongenza. Lapho Jesu, lapho Jehova spin kick sami siyaviva, ngibanjwa ukuthi ngumsakazi nje kuphela, ngabe ngishaya intombazane nje ngiyimatise, ngithatha iphenti ngilifake ekhanda. Hawu ngaze nganebhadi lokho iso intombazane udede ngibukanisa nabantu. Ilokhu ithi uzongenzani, ngifuna ukubona ukuthi uzongenzani. Lapho i-obsessed intombazane kuyangilana okuhambe ngigqoke emahashahasheni. Igqoke isithenga ingubo engiyigqokayo, ingubo uma ngigqoke ngayizolo ngakusasa isuke isiyigqokile intombazane. Kahleni bo, nakho sengisinda yikho ukuthi amabhulukwe angiwagqoki, ngabe sipitshana ngamabhulukwe afanayo. Yeheni angithi niyabona ukuthi angiyisukeli le ntombazane lena, ngayitshela nakuqala isaqala ukwenza lento yayo, ngathi anginankinga mina ukuthi sidayisa izinto ezifanayo, singadayisa sibe u30 la sidayisa izinto ezifanayo sonke, akunankinga lokho. Inkinga ukuthi abantu bethi baze ngimamkhulu, ithi yona uyona umamkhulu, ibadayisela lezi zinto zazo engingazazi, ingabe zokuchatha, ingabe zokwenzani. Ngisho izinto zayo zobuso ezidayisayo angizazi mina, dayisela abantu bami izinto ezwrong, athi umamkhulu onjani onjeya. Akekho kongakhali ngalesi sigebengu, sijike sibuze ukuthi uzosenzani, sikubuza ukuthi uzosenzani, same sigebengu. Sanibonani guys, igama lami mina nguNombuso uZithu. Njengoba nguNombuso nje guys, ngiyatrenda namhlanje. Yazi ngihlekiswa yini? Ngihlekiswa ukuthi izinto ayisho usisi ziphambene nami. Usisi uqale wenza ivideo kokuqala wathi mina ngiyachatha. Guys, mina ngimxoxele ukudayisa ngama products ngiqale ngo2013 udayisa ama products from uWestwork, ngisayi agent ngidayisa ama products. Kwaze kwaba ukuthi ngiyadevelopa ngo2018 sengiba nebranch yami neoffice lami, sengiyakhula ngokomsebenzi ngayongena ecommercial ngo2018. Ngicela ukhanyisele guys, ngayongena ecommercial ngo2018. 2018 ngisebenza khona, nginama client mina azaphi azothenga le product yami. Every time mina mekhona icompany ekhona etrendayo, like nje ama company ngidayisa wonke ama products akhona ama herbal, mekhona icompany ekhona efikayo ngiyangena kuyona ngijoyine ngidayisa njengawo wonke umuntu, ngidayise ngifake products nje trendayo ngaleso sikhathi ngiyathenga ngidayise ngijoyine kuyona. Okungimangazayo ke kube sekufika usisi lo uthi ngithatha ama client akhe, wathi mina ngithatha ama client akhe. Usisi angazi methi ngithatha ama client akhe ngiwathatha ngangqondoni nokuthi ngizenza yena. Mina yonke leminyaka ngidayisa from 2013 yena ufike ngo2004, yila manje ngiqala ukuyibiza ngaye mina. Angisayena uNombuso mina hamba ucheck uFacebook wami uyobona ukuthi i-products ngiqale nini ukuyidayisa, uyobona ukuthi ngiqale nini ukuba kuma products. Yena ufike nini, mina ngadayisa ama products yena ngakamazi shumazi, kodwa namhlanje ngithatha ama client akhe. Yini wrong iclient imeli ngena kuyena liphinde libuye iclient izothenga kumina? Ngoba phela into esusa umsindile ukuthi iclient lingenile lathenga kuyena lokho akudayisayo, laphuma iclient lathi kwenziwani ngala, lathenga iclient. Mase behamba ama clients ngithi mina phelezela ngana ama client ngoba ilift iyahlupha. Wabuye wazongilwisa kwangena officeini lami wathi mina ngithatha ama client akhe, mina ngiyingane le iphelezela ama client. Ngeke ngaliphelezela phela iclient lakho silithengile. Yini wrong lapho? Uma sidayisa amazambane sonke emarket, angithi uyayichuzela ukuthi ufuna ukuthenga ngaphi ngemali yakho.
lothi yena mina ngithatha ama-client akhe ngoba phela ama-offices ayalandelana. Uma umuntu shuthi uma uphuma kwathenga uze yabo nje umona wakho uhlele ngisho nawo ukufihla shame i-client ifike la ngena lathenga kuyena laphuma lazothenga kumina thema selithenge kumina lathi i-client latshela elinye liphuma khona lathi ungawudluli njalo lo mnyango siyasizakala lana labuya usisi wazongena uthe usisi sengenile lapho wakhishwa uyena wathi nje ungathengi la sisi bazokuthakatha kwathiwa ngizoyibhoshela ngizoyichamela ngizozenzela yonke into ngathi hayi sisi mina ngeke ungenze lutho bandla shame sorry angeke nje mina uzungenze lutho kodwa nje indaba sibangani sibanga iflow angifica kuyona ngisebenza anginankinga mina nginankinga nokuthi udayisa ama-products angadayisa wonke umuntu unelungelo lokuthi adayise yonke into afuna ukuyidayisa into eyinkinga usisi awuhlule uku-accept i-challenge ukuthi sonke siyadayisa i-medication i-client ithenga la lithanda khona why yena ethi mina ngiyibiza ngaye mina ngiqo mina obvious into kathi inhlobo mina ngiyayithanda ngifaka iqox mengimsebenzini because ngiyayimisela wayekuphi yena ngithenga imoto mina ngiyibiza ngaye wayekuphi mina ngithenga umuzi ngiyibiza ngaye mina namhlanje yena ufike ngo-2014 ufike yena ngo-2006 yena izinto esengiyi-achievile mina emsebenzini wami ubekuphi yena sonke lesikhathi from 2013 from now uma ukuthi mina ngiyibiza ngaye anginalo igama lami mina ukuthi angikuthanda ukukhuluma nasekuqaleni wayenza lento le ngamshaya ngestrategy ngahamba ngaya ku-management ngafika i-management ngayitshela ngathi lo sisi uwenze kanje ngicela ningikhiphele isinqumo abiza ama-bodyguard ukuthi awazofuna imali i-client methenge ngale after ama-bodyguard awazofuna imali utoxic nje izinto azenzayo but ukuthi ngoba abantu angeke baze bambone abamazi izinto azenzayo uhlezi ebhulisha uphila impilo yokubhulisha yena fanele akubhulisha fanele kugcine yena fanele kuzwakale yena njengamanje nje benza lento ayenzayo ushawa isikhathi siyasilamula i-management yathi management unenkinga-ke naye kulungile asikubhekelenye i-flow uphumeke kwi-flow yakho umyeki wathi uzophuma ngoJanuary 2026 into emcikayo-ke njengamanje ukuthi vele fanele isikhathi sambili ushayele u-2026 inyanga yodesela ingakho-ke uzama ngayo yonke indlela uyangithreatenisha angitshela ukuthi ngizoyibhoshela ngizoyichamela why you say ukuthi ungatshela umuntu ukuthi uzoyibhoshela uzoyichamelelele ngamtshela ngeke ngize ngiyibhoshele mina mhlawumbe ujwayele ubabhoshisa mina ngeke ngingibhoshisa sisi ngeke nje mina uzungibhoshisa ngeke ngisatshise wena mina umsebenzi kade ngawuqala ngaqala from ngiyi-agent from 2013 ngidayisa i-products angikaze ngisebenze mina umsebenzi ngidayisa i-products ikhampani efikayo ngiyangena kuyona ngijoyini wathi kwakhuluma ku-social media wathi ngiyachatha angichathi mina ngikaze ngichathi nginomshini wokuskena nomshini wokudetoxa wey'nyawo nelokhuzane nelento ngiyenza ne-massage therapy into engiyenzayo kodwa yena wathi mina ngiyachatha ku-social media ngathola futhi nalapho ngamshaya nge-strategy ngaya kwi-management ngafike ngayitshela lo sisi wenza nje kanje lo sisi wenza nje ingane zami ey'thuku ibiza ngey'mbungulu ukuthi ithatha ama-client akhe how come kanti sosebenza kanjani uma ngabe kunjeni yasi-management no yasithatha futhi isinqumo kunencwadi eshoyo ukuthi cela mengabe ehluleka ukusebenzisana nami 12 akaphume aye kwenye floor noma bheke ukuthi ubhekaphi ngoba nami sengikhathele ukade ngicukuluza abantu ngiyathula khona ngithula khona kunje namhlanje uze wazongikopolote e-office-ki into emdinile udinile ukuthi i-client lingene lathenga kuyena laphuma lathenga kumina laphinde latshela amanye lathi hayibo ziright izinto zangala njengoba ethi mina ngilandela yena kwi-product yazi mina kuyangimangaza ngoba mina yena ngimbone manje mhlawumbe la egroupini epost ukuthi usejoyinile kaSweetGuard mina kade ngangena from 2013 usisi wami mina kaSweetGuard wayidayisa evele ne-office la e-workshop waze wahamba usisi wami ayogana ubhuti lo kade ngenile lo simpanga uthi nokuthi uphume egcwele uplastic ukuthi eqhuba ama-products kuyena ethenga inkunzi angazi nani nerabha abantwana wangena efutheleka lo bhuti lo wasenkandla kaZuma wangena efutheleka umuntu uthe efutheleke ethi nje ngithatha ama-client akhe mina ufuna ngitrende ufuna ukubona kahle ividiyo ngizenzana ngiyibiza ngayo angikaze ngiyibize ngayo mina ngunombuso ungene ephejini lami ungicheck ayikho nje into ebiza ngayo usisi wayijwayela yena ela kanti mina nginankinga naye mina ngishaya isipani sami mina ngenza umsebenzi wami mina yena ukuthi yena uwenze njani angihlangani naye mina futhi angithandi mina ukukhuluma nje namhlanje ngoba ngicike ukuthi ungivideorizile ungicikile unginyanyisile futhi lokho ngisazothatha ama-first step phambili. Thank you.
Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Msakadwe Ukhozi FM uZimdola uyatrenda lapha enkundleni yokuxhumana ngemva kokuthi afake ivideo a-expose sisi lo athengisa ama-products akhe akade bidana ngeligama lakhe laba athengisela khona. So it's not the first time siva Zimdola khala ngalo sisi. It's actually the second time because sike sabona ivideo yakhe about few months back la khuluma khona angalo sesilona ukuthi intshontsha ama-customer akhe wenda ivideo nje, but it's the first time sibona buzoba sisi because besingamadi kokuthi lo sesilezi Zimdola akhuluma ngaye kahle kahle ngibani, njengoba sibona lapha nomngenelela sithengisa khona sebentela khona wamtshela tindzaba takhe ukuthi wayotibide ngamamkhulu umubi sona wayentshontsha ama-customer ami. Uphendulele-ke sesi ngemva kokuthi abone ukuthi uyatrenda lapha enkundleni yokuxhumana, washo ukuthi le nto lekhulunywa nguZimdola mangala lihlada dlaba, uthi yena utithengisela ama-products nje nala trendako, uthi umuntu uthenga la athandza khona, uthi kudzala athengisa it's been years uthengela ikhaya uthenga imoto because of ukuthengisa ama-products, and umuntu uthenga la athandza khona. Akekho umuntu lanelungelo lokuthi athi wena uthengisa ama-products la thengiswa ngimi, njengoba sinokubona nebantu bathengisa amatamatisi bafole bagqwele endaweni leyi-1, but umuntu uvela atikhethele ukuthi yena ufuna kuthengaphi athenge khona. So labanye abantu bayisigcekile lesento saZimdola lapha enkundleni yokuxhumana, basho ukuthi she is so unprofessional for umuntu futhi lo sebenza emsakadweni lodumile uyatehlisa. Some were defending her, some were defending the lady, basho ukuthi vele umuntu uthenga la thandza khona. Ucommente wena mbukeli lapha ekhaya ukuthi ucabangani ngaloku lokunto nguZimdola. Mina nawe siyobonana kulenye lentsha letaki video. I'm signing out. Say goodbye.